Benkulu. Umsa wakho izwa umsa yazo wethu simbolile ngekhetha inkosi enhlasebuhleni bamaNazaretha. Mfana kaSondo lo esowethu esiphiweni tempele bonkosi. Ngelinye ilanga inkosi asekuphakameli ingungumahlompula ngaphuma Scott nabalotha labahangula. Kenzeka ikhuluma ngentombi lapha eNazaretha. Kwakukhona intombi lapha ekhaya igama layo kwakuNazaretheni. Le ntombi asekuphakameli ithiwa yayigula amaNazaretha. Isigula isikhathi eside. Ngoba yayihlala kulo umuzi wasekuphakameni bathe iphephuka. Yayisuka uNazaretheni wayesekhuleka uthi iceleleni inkosi asekuphakameni base beyibiza inkosi ilanga ithi mayifika ithi ukuthi uNazaretheni baba ngiyazi inkosi ukuthi namhlanje akulona ilanga lemgidi uthi kodwa shembe ngicela ukhiphe imgidi. Ithi inkosi asekuphakameni komemezayo uthi memeza uthi umgidi abantu bonke. Esimemeza indoda ukuthi umgidi abantu bonke base bayibhinqisa le ntombi asekuphakameni bayifaka isidwaba base besibopha ngentambo ngoba yesiphephuka sasixeka amaNazaretha. Yayisiphuma imgidi uthe uNazaretheni enkosini asekuphakameni uthi baba mawusuyikhiphile imgidi ngicela ufike enkosi uzongibuka. Asiphuma imgidi esihamba le ntombi asekuphakameni ithi mayifika esigcawini esifika ihlala phansi kwazakala imvungu ezantsi ikhuphuka inkosi asekuphakameni yayisiphakamisa isandla ithi inkosi asekuphakameni ithi ulalini mamela uthi uthini. Yasilibamba ivesi ithi bawusinde ngokuphephisa. Yalibamba ivesi ithi mayifika ichorus ithi ngiyokuhamba kuqabade. Yathi mayiqeda yayisithi inkosi singiyabonga shembe ngicela ubusise nakho umgidi yase ubusise inkosi asekuphakameni yayisihamba le ntombi bayithatha beyise edokodeni kuthe ntambama kwabonakala inkosi asekuphakameni ibheke edokodeni laNazaretheni ithi mayifika ithi Nazaretheni uthamba kahle mntanami uzosikhonzela intombi asekuphakameni. Inkosi busise nekuswele. Benkulu.